35 n'ikindi kandi agura telefone za Infinix Tecno na Itel gana Edimo muhamagara kuze 88 34 yani ko nkubwira ni gana bank ya Lim bank nziza cyane kuva mu mwaka wa 2004 ikorera abanyarwanda itanga service nziza cyane bakubwira ko hari ibigo by'imari byinshi byafunze ariko baracyakora kandi bakora neza cyane nta na gahunda bafite yo gufunga batanga service nziza cyane ku baturarwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange mu bagane hamagara 20004 baguha ibisobanuro birambuye cyane twari tukivuga ku mupira w'amaguru muri Kongo Kongo ikintu cyambere ubanze wumve gato ikintu cyambere naga ari muri Kongo gusa ari ikintu isi navuga ngo isa nihoriye ura uku kuntu muri kubona abakinyi bari guhenda ntago bari guhenda kubera kumenya umupira cyane ahubwo bari guhenda kubera simbizi ibibazo byabaye muri za namazi yatwari tuzi zigaragaza abakinyi n'utundi tudemo gwenda nuko ariko kabaga amashuri y'abapeti baturuka hasi bakiri bato ibiki barazamuka nibyo turababona ariko uko bazamukaga bangana naga ariko bakazamuka icyo ni kimwe nuko abakinyi krize yitwa abakinyi ku isirahari icyo nawe wagihungira kugira na hano mu Rwanda rwose abakinyi dusanzwe tugira mu Rwanda oya nabo dusanzwe tugira kuko biri abakinyi 600 dufite bakina umupira w'amaguru banzu nyumve gato ya Samir mu Rwanda nibwo bwa mbere umuntu noneho yicara akavuga ati ninde mugoshe muzimusigaye ku isoko ukamubura na politike yo kubazamura ufite noneho wabyumvishije ninde nimero 2 muzima uhari iyo abanyaperi yasariye umukinnyi nka Blaze ibonye amezi 2 n'ahandi yani muzi ibyo byose bikoreka krizi yari mu bakinnyi ariko icyo kibazo kirahari ku isi hose niyo mpamvu usanga ngo ufite cash n'uri gutunga umukinnyi muzima so muri Kongo rero byahagera cyane kuri equipe zagiye zigira politike z'abakinnyi beza zagerezaho zirirara bashobora kuba bagize abakinnyi beza bagira ngo ni bakimeza wabyumvishije igihe cyaba Mazembe igifite uyu Mputuma Betrezor ameze neza ari shine yari Mazembe ikomeye yari ifite ariko umutoza muzima ariko banzu nyumve ntabwo ikibazo ari umutozo banzu cya Mazembe na Kongo umupira wabo bize abatoza babo ruko nta n'ikindi ni banzu n'abakinnyi abakongomani babuze nyine banzu mvuga igitekerezo cyanjye Samir sibyo hariho njye nango mbona muri ibyo byo kwizera ngo abatoza babaroko ni kuko n'umundi Kongo ni buni ifite abakinnyi zoze wumva igitekerezo cyanjye nibyo byiza Kongo nka Kongo ushobora kubara equipe zari zitunze n'ubundi abatoza abanyamahanga ugasanga ninye kandi izindi zari zikomeye uti gute nibyo uraza kubera mu shusho ya Mazembe uvuga n'umutoza wayo n'ikipe y'igihugu muri rusange iburetse gato cyane Clemotema umutoza w'igihugu nta impact agira kuri championa ndavuga ikipe umupira wa Kongo wose wasubiye inyuma nyine umutoza w'igihugu ahubwo ni uri mu kaga iyo champion iri hasi kubera ko wabura abakinnyi umutoza w'igihugu atoza abakinnyi bavuye mu maklub wabyumvishije championa niyo ndiho equipe ya Mazembe yarazaga ikagera kuri finale gatwara igikombe tukabona Vita Club muri CAF Champions League yaviriyemo muri kimwe cya kabiri kandi gutozwa n'umukongomani wabyumvishije iki kintu cyumve neza impamvu nari kwemera ko ari byo ngo byo kwizera abatoza abanyamahanga umukongomani yafataga Vita Club Motema Pembe yakinaga za finale kimwe cya kabiri kenshi gashoboka wabyumvishije Kongo yasohokerwaga n'amakipe ane nta nimwe yasohokaga mitageze hehe mu matsinda ntibyashobokaga byabaga risakirirego icyo ni kimwe icya kabiri iyo Mazembe nayo uvuga yabaga ifite umunyamahanga na nyuma ye abirabura baraje batwara ibikombe muri Mazembe bya CAF Champions League ahubwo ikibazo ni ikihe abakinnyi muri Kongo uburyo bwo kubazamura n'ibiki nuvuga ngo hari ikibazo gikomeye cyane ari nacyo Cameroon yahuye nacyo Cameroon yahamagaye uyu mupeti Mbappe iseba mwaka ruswara byanga n'urugero ngo hayirutoye nuvuga ngo abantu nago babaga bari babona kwanza iyo nyungu ya football abantu bataracamuka ngo bamenye nayo mayere nayo manyanga ariko uyu munsi ndakubwira abapeti bari gukina umupira Sami ntago ari bo bawuzi ruswa ziri mu tudemi ruswa ziri mu bana icyo ni kimwe icya kabiri imbaraga zashyirwagamo ahantu hose zasubiye inyuma hari krize yitwa abakinnyi irahari Mazembe yabaga ifite abanyamahanga batarenze 5 uwo munyamahanga nawe akaza yareba nawe akarya bench umukongomana akamwicaza ariko biragaragarira ahantu hose wasoje mu biro byanjye noneho wasoje sobanura uburyo ngo Kongo Kinshasa nta kibazo cy'abakinnyi ifite nta kipe nimwe ikomeye hano ku mugabane wa Afurika guhera kuri arahiri idafite umukongomani reka mbere ku ikipe y'igihugu yabo ya Kongo yazize umutoza ku mpamvu izi ebyiri Kongo Kinshasa abakinnyi babanza bo mu ikipe y'igihugu ya Kongo Leopard abakina imbere mu gihugu n'umunyezamu yu wenyine abandi bose baturuka ku mugabane w'Uburayi barakina Furayi Benga kagiye ikibazo cyo kutumvikana abakinnyi b'abasiniya uswatu ugasanga arimo arashwana na Bakambu aramuzana nta mukinisha ugasanga umwaka umukino ukurikiye yanze kuza
Kongo Kinshasa ifite ibitego bibiri kusa kujya ku minota ya 35 isabwa gutsinda match gusa ngije mu gikombe cy'isi cya 2018 Tunisia irabyishyura. Kongo Kinshasa igera kuri finali y'igikombe ifite ibikombe bibiri bya CAN yatwaye yari amakipe 16 ikipe yatwaye umwanya wa gatatu muri mu gikombe cya Afrika cyo mwaka 2015 izi saha ya kwezi kwa mbere paka tariki ya 6 mu kwezi kwa kabiri mu mwaka utaha. Abamaze kugera mu gikombe cya Afrika ni Algeria, Burkina Faso, Cape Verde, Cameroon, Cote d'Ivoire, akaza ibiruko bya Comore, Misiri, Ethiopia, Gabon, akaza Gambia n'ikipe y'igihugu ya Gabon, akaza ikipe y'igihugu ya Ghana, Guinea Bissau, Guinea Equatorial, akaza Malawi na Mali, Mauritania na Maroc, Nigeria na Senegal, Sierra Leone n'ikipe y'igihugu ya Tunisia, Sudan na Zimbabwe. Ariko 17 z'ukwezi kwa munani rwose nibwo bazakora tombora ko amakipe agomba gukina mu mikino y'amatsinda. Mikino Olympique kandi nkubwiye mu rwego rw'abana bategarugori ejo mu bagabo barakina bari Jackson baramanuka mu kibuga rwose ndavuga ikipe y'u Brazil ariko bazamuka mu kibuga ku munsi wo kuwa gatandatu. Kwisaine ikipe y'u Cote d'Ivoire n'ikipe y'u Espagne. Saa 5 Japan Ubuyapani n'ikipe y'u Nouvelle-Zélande. Saa 6 Brazil na Egypte. Saa 7 Korea y'Epfo n'ikipe y'u Mexique. Cyane cyane kuri Afrika mwabyumva saa 4 Ivory Coast Espagne, saa 6 Brazil na Misiri. Brazil zanga umuntu tu. Yarakaze burayi gatoya nkubwira ko ikipe ya Juventus yo mu gihugu cy'Ubutaliyani ari umukini wayo basanzemo COVID-19. Uyu muvandimwe rwose witwa wasanzwe mu COVID yitwa Hamza Rafia. Nyuma ko bamusanze mu COVID-19 kipe yose bayitegetse kuba ahantu hamwe, nta mukinnyi wemerewe gusohoka, nta n'umuntu wemerewe kuva hanze ajya muri kampo ya ekipe ya Juventus kubera COVID-19 yanduwe n'uyu muvandimwe witwa Hamza Rafia. Ni mu gihe bitegura match n'ikipe FC Barcelona, ni match y'igikombe ariko ifatwa nka match ya gicuti kuko ni match iba buri mwaka, ni igikombe cyitwa Yuan Gampa Trophy. Uyu nguyu ari mu bashinze ikipe FC Barcelona igitangira birumvikana neza, ageze aho yitaba Imana, yayibereye umukinnyi ndetse ayibera n'umuyobozi. Igikombe katangiye gukinwa gitangijwe n'umugabo witwa Emery Raudet, nawe ari mu bashinze ekipe nyuma yo nyine uyu muvandimwe wa Gampa yitabye Imana. Bashyiraho igikombe rwose gikinwa buri mwaka mbere ko Barcelona itangira umwaka w'imikino. Igikombe kibera kuri Camp Nou Stade y'ikipe FC Barcelona, ni nayo gitwaye umwaka ushize, ni nayo ifite ibikombe byinshi kuko ifite ibikombe 43 byose bya Yuan Gampa Trophy. Mubwira ko ubwo Juve yagiye muri quarantine, ubwo bategereje iminsi 10 kugira ngo bemererwe gusohoka cyangwa se agira abandi baza muri camp mu gihe biteguriye match. Ubwira ko ikipe ya Juve ifite match n'ikipe FC Barcelona ni tariki ya 8 mu kwezi kwa 8 tutatu n'igice niko bazakina iyi match, mu gihe kandi ikipe ya Juve ifite ni match n'ikipe ya Udinese ndetse n'ikipe ya Empoli mu mikino iri imbere. Ubwo nuko gahunda azimeze musanye mu kipe ya Juventus. Muvandimwe yitwa Jules Koundé. Ikipe ya Sevilla yamaze gutangaza ko rwose miliyoni 80 z'amayero arizo yifuza kuri Jules Koundé, ariko Chelsea ibyitwayemo neza bashobora kuganira ku bakagabanya amafaranga. Ubundi ikipe ya Sevilla bakaganira kuri Dirakati Zuma, ariko rwose 80 z'amayero nizo bifuza, ariko Dirakati Zuma bashobora kuyishyiramo kugira ngo dirigende neza cyane. Gusa kuri Kati Zuma nabonye ikipe ya West Ham United yamaze gutangaza ko rwose miliyoni 20 z'amapaundi yashobora kuzitanga mu kipe ya Chelsea. Ikabana umuvandimwe witwa Kati Zuma rwose nk'uko babitangaje neza cyane, baravuga ati rwose miliyoni 20 z'amapaundi dushobora kuzitanga rwose, tukabona Kati Zuma mu kipe ya Juventus nako mu kipe ya West Ham United. Kandi n'ikipe ya Arsenal nabonye ivuga ko yifuza umuvandimwe witwa Kati Zuma. Ntabwo ari Kati Zuma wenyine kuko barifuza na Abraham Tami. Ikipe ya Chelsea yatangaje ko aba basore bombi wanako ko ari ni benshi, ariko harimo Abraham Tami, harimo Kati Zuma ndetse na Ross Barkley. Chelsea yatangaje ko rwose igomba kubarekura kugira ngo bajye gushaka andi mahirwe mu mpira w'amaguru. Harimo kandi Kepa Arrizabalaga
harimo umuvandimwe witwa Emerson Parmieri, harimo Marcos Alonso, harimo umuvandimwe witwa Ruben Loftus-Cheek, akaza Mitch Batshuayi, cyagiye kandi Tiemwe Bakayoko ndetse na Danny Drinkwater. Abasore bose rwose ikipe ya Chelsea amaze gutangaza ko igomba kubarekura bakajya gushaka andi mahirwe mu yandi ma ekipe. Hanyuma uyu muvandimwe witwa Taremi Medi, amasore ikipe FC Porto mu gihugu cya Portugal. Barabyibuka neza ikipe ya Chelsea muri match ibanza babatsinze ibitego 2-0. Ikipe ya Chelsea muri match yo kwishyura itsindwa igitego 1-0 kuri Garincha y'ubwenge. Yabene bita bicycle kick. Aho pirotera mu kirere utareba izamu. Iki niko cyabaye igitego cy'umwaka nkuko UEFA yabitangaje. Iki gitego kikaba cyatsinze ibitego byiza by'aba Paul Rabire Pogba, iby'aba Hali, iby'aba Bamugere igitego cya Lorenzo Insigne. Abibuka neza iyo match rwose igitego cya Mediterranean atsinda ikipe ya Chelsea mu match yo kwishyura bakina Stamford Bridge niko cyatonka igitego cy'umwaka muri UEFA. Yitwa Dani Carvajal yamaze gusinya imyaka 5 mu kipe na imyaka 4 mu kipe ya Madrid. Yumvikana ko yongera amasezerano. Umugabo rwose yongera amasezerano mu kipe ya Madrid. Dani Carvajal ukina iburyo kuri kabiri yongera amasezerano y'imyaka 4 mu kipe ya Real de Madrid zamugeze 2025. Muri Madrid kandi hari uwitwa Enrique Casemiro na Jeunesse rwose ngashobora kwambara nimero 5 yamarwaga na Rafael Varane. Rwose ngarifuza guhindura nimero akambara nimero 5 kugira ngo arikomeza kurinda aba defenseur hariya yigize umukasero ukomeye cyane. Hanyuma kuri Gareth Bale nyuma yuko agarutse i Madrid navuga Martin Odegaard yambara nimero 21 ndetse na Marco Asensio yambara nimero 11. Nta gihindutse uwitwa Gareth Bale ashobora kwambara nimero 16 mu mugongo. Nimero 16 mu mugongo cyangwa se kambara nimero 14 ya Casemiro. Aramutse avuye kuri 14 akambara nimero 5. Birashobora ko Gareth Bale ashobora kwambara nimero 16 cyangwa akambara nimero 14. Ubwo ndavuga umuvandimwe witwa Gareth Bale uko gahunda zimeze mu rusange. Mu kipe ya West Ham kandi mukanya mvuze ko bifuza kwishyura miliyoni 20 kugira ngo babone Kati Zuma. Nta gihindutse rwose mu masamaka cyangwa se mu misiri imbere. Murabona ikipe ya West Ham isinyishije Alphonse Areola n'umuzamu w'ikipe ya Paris Saint-Germain ariko ntabwo yabona umwanya. Murabizi ko amaze iminsi akina mu gihugu cy'Ubwongereza ariko nta gihindutse rwose West Ham ishobora gusinyisha Alphonse Areola nkuko nabikubwiye mu kanya gato cyane. Arsene Wenger nta gihindutse rwose mu kipe y'igihugu y'Ubusuwisi amaze gutangaza ko nyuma yo gutandukana n'umutoza wabo nyuma y'igikombe cya Euro bagomba kugira gutya bagashaka umutoza. Makuru menshi nuko Arsene Wenger ugomba guteza ikipe y'igihugu y'Abasuwisi nyuma y'igenda rya Vladimir Petkovic mu kipe ya Paris Saint-Germain. Barakifuza witwa Paul Rabire Pogba kugira ngo basinyishe Paul Rabire Pogba yamaze gutangaza ko ari miliyoni 45 z'amapaundi. Barifuza kugurisha Ander Herrera ndetse na Angel Di Maria kugira ngo abone miliyoni 45. Mani yamaze gutangaza ko yifuza kuri umuvandimwe witwa Paul Rabire Pogba. Ben White yamaze gusinya muri Arsenal ariko ntabwo barabitangaza. Ibyo rwose ibyo ndabikubwiye rwose 100%. Ben White yamaze gusinya muri Arsenal ariko itangazo ntirasohoka rwose. Ibyo rwose nubibona mu kanya risohotse umenye ko nanjye nabikubwiye. So nibyo ngibyo rwose. Ndumva Rayon ngayo niyo y'ingenzi yavugaga muri kano kanya nuko gahunda zimeze mu rusange. So nibyo ngibyo. Hanyuma muri ngo Agasi narakabaza gato nifuza kukubaza. Uretse gato. Uri tayari? Nabonye umuvandimwe Christian Eriksen abizi bakina muri Euro yageze akabazo ko gusa n'ubura ubwenge bakina n'ikipe y'u Finland. Umwe bahuhaga mu kanwa. Bamaze gutangaza ko mu kimwero gitaha agomba gusaba muri Inter domira bakareba niba koko ashobora kongera gukina umupira w'amaguru. Wabonye insidu kuntu yabaye uburyo byagenze ukaba tarongera gusira mu kibuga kugeza kuri isa. Bira bintu bifasha ute bira bintu nabona bishobora gukunda kongera gukina umupira w'amaguru. Bito nuko kese wayibonye. Njyewe gukunda gukina umupira w'amaguru mbiha amahirwe make cyane. Tewe na kese uko nayibonye. Burya iyo bibaye rimwe bishobora no kongera n'ubundi. Ibyiza rero wasarura duce ariko kabaho. Gusa amakuru ava mu Butaliyano navuga ko